Кандайдыр бир кыйынчылык учурда ушул эки салаваттын хатымыны толук кылып окуй турган болсоңуз, артынан Аллах Таалага дуа тилек максаттарды кыла турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин дуа тилек максаттарыңызды сөзсүз иншалла ишке ашырып кабыл кылат. Ал дуалар салаты мунжия менен салаты нария дуалары. Салаты мунжиянын эсеби 1000 жолу окушуңуз керек болот. Ал эми салаты нарияны болсо 4444 жолу окушуңуз керек болот. Салаты мунжия төмөнкүчө: Аллахумма салли ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat ve takhzilana biha min jami'il hajat ve tutahhiruna biha min jami'is sayyiat ve terfa'una biha 'indaka 'alad darajat ve tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ve ba'dal mamat innaka 'ala kulli şeyin qadir. Salati nariya: Allahumma salli salatan kamilatan ve sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ушул дуаларды окуп бүткөндөн кийин Аллах Таалага дуа кылыңыз. Иншалла Аллах Таала бул дуалардын аркасынан сизди кандай кыйынчылыктар болбосун ошолордон чыгышты Аллахым насип кылган болсун, жол көргөзгөн болсун иншалла.